Idemo nešto pojest da možemo biti bolje osobe. I sad prođi tamo. Meni je famozno što smo svi tu na doručku, a dica se mogu igrati tu. Time da je gospodin Oliver toliko slobodan, da je on, ako ga vidi, tamo od šeta do životinja i što se javi kravama. Danas se vraćamo kući, viće krava na Olivera, jer ima malo tele. Da, dobro jutro i dobrodošli u još jedan i zadnji video iz Italije. Danas se vraćamo kući, prije toga ćemo skoknuti do Napulja, možda vidjeti još jednu stvar, dvije, ako nam ostane vremena, jer s djecom je uvijek optimistično. Buongiorno, na mjestu gdje odrasli provedu 5 minuta, oni provedu sat vremena, jer im je sve prezabavno. Ti si reka buongiorno? Buongiorno, vidi došla ti se javiješ mu pomađi malo ušiće. Aj pogledaj je li ima salate. Evo uzmi pa ćeš dati. A tu je jedan odvojeni zec, možda je bolestan. Ajde male komadiće daj. Evo vidiš odmah oni navale. Navali narode. Mama se pakira. Žurimo na transfer. Di idemo? Idemo platiti hotel, idemo kombijem. Do vlaka, onda idemo vlakom u Napoli, malo po Napulju. Idemo na avion u 4 sata, idemo u Split. Ti mama želiš tu ostati? Pa bar još 2 dana. Da ćemo danas istraživati Metro Station Napoli, a? Idemo sama Toledo, ručat. Zato je ovdje tako svjetlo, izlazi gore svjetlo. Idemo nešto pojest da možemo biti bolje osobe. 2 limuna! Ovo 2 limuna! Ovo je zaista bio short trip to Napoli. Toledo stanica, ručak, i sad idemo na Slaju. Posle Slaje skupljamo bagaje i via aeroporto. Su ona meni tila uvali. Osam je Italijani štede na struji pa su gasili. Nismo baš našli neke stvari za djecu ovdje. Osim što je dobar foto op, jedna slika. To je to od ove stanice što smo mi vidjeli. I može se platiti karticom, to je najbolja stvar ovih metrova. Ne moraš čekati red za tiket. I sad čekamo. Soleggiata già. Che prima, la settimana prima ancora è stato Mini tramica, ali ništa strašno. Metrovi voze svako pola sata jer je praznik, a onda su na još babiće izbacili iz metrova jer nije bilo mista. Problem traženja taksija, Elena riješila. Taksi. Gleda ja di Elena, ona tamo s nekim Italijanom. Elena je riješila povoljno taksi, odnosno 2. 2, ne 1, ko elita. Tu je negdje drugi. Pratimo se. Jedna multipla. Tu. Evo, stigli smo. We made it. Family Lane.
Ovo je prvi put da smo doživjeli, znači, koliko je ovo, 9. i 10. put da letimo, prvi family line koji vidimo. Vrhunski i nema nikakvog reda, odmah smo na redu. Idemo u avion. Ajde, s tatom. Ti ćeš gurniti maminu, ok. I sad prođi tamo. Mislim da je korisno reći još jednu stvar, a to je da kad putujete s djecom, termosice možete napuniti s vodom i neće vam iskinuti security-u. Da pače, ono, meni mi uvijek kažu, aha, to je voda za dijete i samo voda prolazi kroz security check-in. Pogotovo jer je naša, ja mislim da je ovo pol litre, 0,33, tako nešto. I bez problema prolazi puna vode. So turn your attention a second for me, please. Do we have 2 passengers? Sorry about the names if I can't actually pronounce it. Nisam snimala ništa jer je tamo počela teška kišurina, pa smo iz busa letili u avioni. Evo nas u avionu. Kući smo! Mislim da je najveći fail ovog puta što Oliver nije ima svoj tranki. Odnosno što Saki nisu imali tranki. Em su zabava za pauzama, em i bez pauze. Travel with kids, they say. Evo nas, došli smo u Split. Idemo doma i to je to od nas, za vas. Vidimo se.